tinjau kita akan istirahat makan siang pemirsa. Oh, tiro ni jalan tu pendoran dek kawas. Luar biasa tuh pendor Si masuk ke. Yo, tapi pada demo ya mana? Luar biasa. Iya, karena tuan tu bisa datang si boleh rika. Minang mana orang tu simbol mana kita ada kadang di kawasan ini, inang pandai lukon loira nade kadang tu mantan lo. Si dalam nanti mereka di surah betinduan na pakai buku. Inde lumpa-lumpa apa naungan tanda basingin aku mua contoh si pamatua itu si babano karulungan unang karana kada mangka digutui diong mak balara nampak dien bong bisara ni sabungan na diong mak rantian tuyu lantai padang tu balo umua inde bamba nakawasigi inde tondo ketua balo nabelele to mambela na isap toto yang tondo iya jadi yang lagi talan Toraja Utara yang de lembang awak-awasi lembang adat lembang percontohan jadi yang di kawasi pakulaya putih rete kita rampun amat ya nah di malang kira 10 tahun tak iya to niru itu niru iya kon dete iya jadi orang sulit tuan di roko ada bona nenek turun apa jadi yang menanggaran de turun itu lanto ya malah gua pegang gubung rapi lah masamba yang gidolo na tonang tamat tamu atau umpan gua yo sama mendes adukan gua wana mambela lalangkina lo sar'a la sulekan ni mampir siapa natal sia lompui lan nupui de tahun baru yo de tahun 2025 Oke, rombongan ketiga. Iya. Ternyata disambayangimu. Saya pakai nanti jalurkan. Pendoran. Ay bobo juta ya pak. Iya, selamat siang lagu kita mintu selasan lagu mintu tolong kurang polipong lantai juga lah bukan lantai halo bukan tu pada kembali dua tarapat dalam hati tu tak pelayan itu kereta bilang na pasakaran di keluarga masusah di tanda pak samase nggak kapasitas awal batang kereta. Sudah semangat kami keluarga, tumikan yang tu bawa tu sembahyang kumande. May kumita pamisa pina tama sembahyang. Si turu kendik na alo opuang landa lago tema tangan loto temo. Kirampo si pulong, rampo si tuanan lante alo loto temo.
Unang karan ni Tesara pengkarangan si Tete na inde halupunan makatangarabong na tumatuang ki sang siluran ki Indo lele lumang kamo kita bela mela nanga ki masola nasa belan na sang tingkano puang ki patengkalan te alo demo tuyo na si Tete na halupunan makatangarabong na inde tumatuang ki Indo sulu tuti pakaborok sa aburan makotongkon opuang turis mga tu alo sang tango mo alo na mibenogan ni kimaadin kong pogoy nito na to dahil bilang napakaboro ni patundong nilago kami masolanasa opuang lante maktan alo to tema kipelawang pisang nga tu pengkarangan kipelawang pisang nga tu kaleki opuang bilang nalapita rima tu tanda pak kamase tumangka mo napasadyang tanramo masusya siya si sola tondo upuang kamu la umpasake deno na pumatoto ibatang kaleki labi la na pumatoto kapatungan ang tarimay na matoto kapatungan ang siya kaleki tarimay matoto unang karan ni pinipikaran pataro ite Sara si Tedena ite palumpunan batang arabuk na tumatongki syulo ijo tumang kamo mi pakaboro semang kamo pakaboro kan upuang kuras mga pataro mo itu papasake ni lago kami masolanasang mi pagarikan mi tarima kan kerampukan mati kalemi umpote kesangan mapuang pitong Yesu iya mo puang siya juru salamaki amin iya ta kumandem Mana pemirsa tuh Manggura pikir deh dari pemirsa tuh bagi te bobo magamay metirti ko kiri ko ni magamay lagi dulu. Ayo, tapi te kamu salura salubuku tu manimpak bado pabangan na tandung kalonaran pesununan rante kalua. Tu mamali palatian ten bulan tasa kata mate lupa abadi potandung kalonaran belan na lampelayan du kapakan ni batang kali ki satu teh ayo. Tapi ki ekstra apa satu ya. Nah paling pelayan nata bobo itu siapa akan den? teman-teman.